кадерле кунаклар, сезне чын күңелдән Өлкәннәр көне белән котлыйбыз. Дорогие наши мамы, папы, тети, дяди, бабушки и дедушки, поздравляем вас с праздником, который вы заслужили своим беспримерным трудом. И благодарим вас за наше счастливое детство, юность, за ваши труды, заботы и бесконечное терпение. Sizga nuqul salomatlik, cheksiz shodlik, bolalaringizning igiliklarini ko'rib yasharga tilaymiz. Hürmetli din kardeşlerimiz, Allah-u Teala sizge uzun hayırlı ömür, can tınışlığı, iman balığı versin. Amin. Бәйрәм белән сезне, дуслар!